Kaore tētahi māngai o mua o te rōpū reipa I te tautoko I te hiahia o Nanaia Mahuta kia tūia hei tūmua ki tuarua o te rōpū. Kei te tautoko te māngai o Hauraki Waikato I te tua David Cunliffe. Engari kua puta hoki te ingoa o Shane Jones hei tūmua ki tuarua o te rōpū reipa. Hei tā John Tamihere ko Jones ke te tangata tika mo taua tūranga whai mana. See, Cunliffe comes from a part of the party where you've got to tick all the boxes, are you homosexual, are you disabled, are you brown, are you woman? If you continue to think that way, that's why the party's in a bit of difficulty. And so he went out of his way to choose a brown person and a woman, and there's hardly any of them left in the Labour Party. So she became the lightning rod for his ticket. Kei te huri haerenga kai whakataetai I enei tūranga e rua I te motu, ki te korero ki ngā māngai o te rōpū reipa. Hei roto I te rua wiki I puta mai ai ngā ingoa o te tokorua I Angitu.